Ka GNV nyang bari kala longteng kawe na ki skul juga sorkar India ka bapau nam hakis nam balala. Menta ka ni ka skul kala kelara thai haka jinglong jingman na ka jingle alhia ki bor penyat ya ka ni ka shlam ajing hikai ya ki khana skul ki ba wana keleng kari India. Ka jing rathai juga ni ka skul kala poi ha uput ba lahap tuklar lem da ka seng tremons ngobha FKJGP ban kerda ya ka ijat bat ka jinglong rangli jing ki khana skul haka ni ka jaka. Kabam kadi ki hostel bat ki umbam sum kimlong setia ki ba ibet ban pendan kam ki breu hakani ka juk ba menta ki jaka kerda lani ki penghana ya kalong renyeng bat kalong breu man breu kim ya hab dur bat ka kerdan juga skul ba penyat da ka sorkar India ka pausha na ka jinglong ratha juga ni ka skul ba kinong penyat khamtam u principal don kamon bantre henrei une haka kam tang na marba uyo ya ka tulop ka ba he bat ka bati kena bat la ai daw baka kamram jung u kalong ban hikai. Bun sila bu betaru juang air principal ai. Nangin complain ruang ang ba so compromise bang siya namar ba niyo anak na central gum to peta. Upah compromise. Ha. Ini po kira puluh yang punya projek ni. Iki jing e official manu punta. Ko ba berjenjar dok tanta. Ba bunsin niyo ko umbasa ba ka bun ha po bating day jing siya bun kitab dalam long ra ha to dat air bun bam long kitab. Ko jaga berat nyuruh jaga berat sa tisha junjungi kam best bahara kita hang ruang ka tembaro kan ru sa posta namar ba kiyet kim perchnara ki pankana ki jaka sum ki jaka sai ni ki dan babun thana jaga bating place sing hap sum habar open dan kage jungi hang teru kalapat ni pasna kim pasna ru mentaru Orang persna padam persna. Dewe dia kabam ngadi ber kumno kalau. Kasma. Ka geja ko od ka saur ka geja. Udai rusma ki. Ashi complain ki ang badina sharmit e ba kumaka ay bun sharmit e. Umsat baha e buna ka suda. Ujuru bun ba od. Ya ujur od panu od e. Dewe dia dawai ber kumno. Dawai ber ba ngi experiment. Experiment mo. Kajur habis jaka lek bar ai joki kum lek no Kan sabar. Sabar Toilet. Ola lapai ki you. Ye lapai जिनखांग ए रूम बियांग रहा कि सब ठीक ठाक लालिंग टेम्परेरी करता है और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा पानी नहीं मिलता हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है हम लोग पढ़ेगा भी कैसे फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है कंप्लेन का जगह कॉम्प्लीमेंट करने बोलता है इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेंट मत करो कम्प्लीमेंट करो हम लोग को ऐसे भी कैसे कम्प्लीमेंट कर सकते हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो प्रिंसिपल कितना बार आता है यहाँ पे नहीं रहता है वो सिर्फ 2-3 बार आएगा शायद महीना भर घर में ही रहेगा होप से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाती है Ni nak kaliang ka FKJP North Hasil District. Ako ka jingidor lang Education Secretary Samla Gabriel Sun but kiperlok agani ka jingwan inspection jungi kani ka school longba ka jingyo complain na kimi pa jungki khna ba kadon ka jing duna hakaliang kumbam di umsat umkling kabam kadi baka takasum ka sat ka jungki tingina kaliang KFKJP hakani sinjam kubiwan sim ngani nilalap bangilasaki lagi jong kman ba kajing peniat ka school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ingi ban sungo ba kikena kisam sya ya kata kajing habawan pulih kani ka school hajing sya kat ka central school ko adi ban biang bah ko umbam umdi kaja kasum bo jaka sai re peusi bangin lawan hane ngilap ban kijing tuna kiba sikadai kiba sunglet ran mo hadu ba kaja kasum kumbiang ko ban pe ko ni la isirkai ba kajing saw ko hadu ba kang bikin sumrum minut bandit la ekran te sakaway ba ka jakasa jung kentai jakasum jakasa jung kentai kalong open air mo kalong hapo madan kihap ya sum hakaba ya da iwe banlit sabar kum kentai breu jing sangi burom bai kentai breu reba pleng hakane ke school pan kilik sabar along kumbalik sabar pathar hagi madan gimandia te ina kalian kaseng hadin ke jingyo complain ni kimi pa ilawan hi degi jong kmat nilai I bat ba ilayor ko complain na ki kena school haba kila thok gini complain sibun mo bapeni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki
ki jur ki ba lapun ki ba lasma tenang ta kaja kale kai kin don ki medicine ki dawai ki bala long expired ki ba ngil alap mo ba pisiahi ki press and media pila yo ba laki jong ikmat ba ngangit ba pinsapin isu pertai ba kajing le torti jong kane ka school management tingina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba dibenpet kane ka school ba subha ba kin penbiang no sen nang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam ju ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya sungu ko kubur ba nang ni school tang na kadaw ko bam di kilapoi sidu hospital ban sa ka jing sumar kidon mentay ba tiap po ICU nimtip la ka di ka jing pang ka ba kata na kani ka school na ni kata ka jing pang pertai nri ba ngingit ba long ba ka jing long bam pikir jong ka school management ka perlong ikna school bikin yo pangru de ngilai yo kan ba ikna school ki ong ba hadu ba ki jing bam ki yo long expired nang ta kila jubu complain so principal nrai principal sim kiai kata tingina kaliang kaseng sim kan sinjam ba ni kentu ki board punya school but ya district head body DC body chairman juga ni school bapet bakmi kan ke school udi benon kami dal di jong khmat banlap ki jing sha ba katno ki jing tuna ki jing tuna ki beron kam marba ke school ka dikalawe jing kun samnal da ke school hi kambiang te se ikan poi kalawe kun samlang ina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisin ba ya ka district administration ba ya ka school management hi bakan le ik beron kam bakan penbiang no kita ki jaka sum jak sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo ikna school nomor ba kan ki school central kabala amang kabala sanction be na ka central bakan kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berita ki pekmat be sekali school tingi na kaliang ka kaseng ngin sebu ya ka jingtho sudisi bat ngin attach lang ya kane ka bakilaksan lagi kena school mo kilaksan ni kena school ki complain tingi sa attach sudisi ngin pet bisi haduk kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kine ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba ai complain tingi nakaliang kaseng ngin sa sim kasinjam ko ba khame te tangkat ne hi nakaliang kaseng ngidon bodong ba ngikwa ban ino tang hapo sibla abnai ba kin penbiang no ya kini jingdon kam gibla dunal pa hakane ke school ti nagalang jungi bahaba ngilawan ban pej ban kimi ikani ka school kebadan hang ni ngi sibun ki jingduna mo te ring baki complain ki kimi ki pa bing layo te halor ka umdi katno nga ismi ban pej namar ko kalong ka basaw watang mangan sumro ngi kinjing rai ki khna ang ni ki habandi ki shet da ka tuhi ka ja da ka ka basaw te khamtam lang ta ki bun ki ba kinjuna kan school kena kalian jungi kumbala kerana information sekretari mo te kan penjong te nakalian jungi ke FKGP hite ngin sa pha ka jingtho chau DC te bat ngin sa pe ke ba ki kile